Mama. Sini deh. Pak, udah maafkan aku ya Pak. Pas dulu zaman kami aku juga kita cerita Pak. Udah Pak, jangan ya Pak, ini salah aku banget. Duana, Emosi Juntra Antoni Sinurat Ras Bela Octaviana Bersembiring, Man Gereja GBK Perunggun Kendit, guna melayani pemasun-masun mananak kekelengan kami duana. Kami selaku orang tua ras keluarga ikut bertoto belah dibata ngarak-ngarak gerejana, nahkan kebatin pemasun-masun nenda. Kami ibas GBKP Runggun Kendit bermeriah ukur ngalo-ngalo kam kerina ibas pelaksanaan kebaktian pemasu-masun perjabun anak tenda. Si totokan gelah dibata si masu-masu kebakti nenda gelah malam mateta kerina ras terpuji gelar dibata. Dage marilah kita bangkat kubas rumah pertoto nenda mindo pemasu-masun idur di batan hari. Maju. Salamin dulu.
akal perpulungan ras ibas gelar kesah siwadia si empersadaken jabu kalak si kini teken penampat man bandu re ibas jahwe nari si nepalangit ras doni sing kawali perberkat ras permulindu genduari nari serasa lalap amin.
di batai. Kejadian bindu 2 ayat 10 waluh seh 23 baginda kebenaran kata di bata. Kenca bagi ninaka Tuhan di bata la mehuli adi manusia ngeluh sisada kubahanlah temanna si cocok manbana guna nampati ia. Maka ibuatna sitik abu ibas tanah nari jenari ijadi kena kerina rubia ras perik kenca bagi ibabana man manusia dari manusia dai gelah idahna kai ibahan manusia gelar kerina rubia ras perik bagi dame dalanna kerina rubia ndatken gelarna ibahan manusia gelar kerina perik ras rubia dai tapi sadape lalit jadi teman si cocok nampati ia kenca bagi ibahan Tuhan di bata maka entabuh pertuduh manusia dai jarah sanga bagi ibuatna sadatulan rang-rangna jenari itutupna ka alu jungkut ijadi kena sekalak diberu ibas tulan rang-rang enari kenca bagi itaruh kenaman manusia dai nina manusia endang maka anggo payo tulanna ibuat ibas tulan kunari janah jukutna ibas jukut kunari diberu gelarna perbahan ia ibuat ibas dilaki nari si Bandung pengantin ugame semangat dengan kamu doan nih polisi dasi calon perulangan doina deh kali seumur hidupnya tapi pakai nggak boleh surah-surah berdua kan lame kegelengan Tuhan ibas warinda tema si segman banta bagi peman kam kegelengan kami duana ikatakanna enda maka anggo payo adik kusukun kam duana kam lebih si dilaki piga umur dulu 10 pitu kam si diberu piga umur dulu 20 tapi tetap harus abang hidup pagi ya abis dia iya mudahan tapi bang ini ya lang ayam bed nih ya kaji mah cocok kegelengan Tuhan Tuhan adi sungkun kami lebih duana sidi beru lebih penatap lu mama nangin duenda kok kadu cocok ke iya jadi pendamping hidup lu ibu gambar gabi kalau Cocok pendeta. Iya adik kamu mama nangin engkau kam siap ngalakan nade biringeda Engko pendeta. engkau cocok akak adu iya pagi ibas kerina repetan nape ulah kan tetap lu yang biar kakak barang ini pokoknya engkau cocok pakai iya makanya kita bekerina silit ibasinya nenda melaborin kita si Arkadiola ibas kita engkau bantu kita busi baru lemas lah ini nonton lah si Arkadiola ada bahaya melak kita Arkadiola bagaimana kegelengan Tuhan ranekahna meran temuna ngejabudu lang silang dina adila rah temuna kurang duit ke pertoto kegelengan Tuhan ibas warisi sendang kegelengan Tuhan maka anggo payo nina bahwa kita percaya ketika Tuhan sudah perjumpakan kita dengan pasangan hidup kita tentuna si cocokna si enggo payona kegelengan Tuhan kam si dilaki pigangin dari mantan du tuh adik kamu si diberu lit ngeda mantan du lit mengkong selesai krine lo keri sekeliling ka kalak siro laku terima nina ka
Makanya gua kak cocok ke adi lah terhitung nina mama nanya beda dai. Me kedua nali lagu si viral, me kok lagu antarem di baru si mahuli perwanana tapi nakambiring lalap si jorena nina gua kak Enda. Coba lagi uli Hindu lagu beda dai katakan man nada biring duena. Hah? Latah dulu laguna. Lagu deda. Kam sedih berutah dulu laguna. Coba deh katakan duman bang. Kalau yang meriah kalau aneh anak yang muda dengan krimen. Iya, ban lebih ya. Tagang tanah. Sada dua telu ya. Enterem di lagi wah lanai kesandung rana deh kegelangan itu nanti kami ngatakan berbantah iba suara sesendah dari lagu pun ternyata menunjukkan berbantah ketika kita memang merasa pasangan kita itu cocok lah kencang 1000 wanita menggoda mama nangin tapi nada biring is the best in this world kegelangan Tuhan. Memang gigi. Kamu senyum. Bungkar bas-basnya dan kongnya daya tiru kalabu merah bagai. Kegelangan Tuhan ibas suara itu senda. Kata di mata ibas kejadian bindu 2 ayat 10 alusah 23 eda. Ningetkan man banta, ningetkan man bandu kegelangan Tuhan. Maka ibas perjumpaan sekala anak perana rasi muda-muda itu berperan aktif kesah si badia. Kita kenai pesangai tepat di mata manusia si pertama si dilagi nukun pusuh di mata. Isi ngedar kuan teman nasi cocok. Isi ngedar kuan teman na jadi penampat. Nah, ingat ya agingku penampat. Labu pembantu. Penampat. Labu jadi lembu si ngerasa. Saahta ya. Dulu hari adinai dah melala di beru. Rala tenaga di nak barega kalau gitu. Hari kedua hilang. Di beru si berikan di bata man banta, entah bedi lagi si berikan di bata man banta, itu adalah penolong, teman yang cocok kegelangan Tuhan. Orang manapun ada si
perjabun ibas kita kalak Kristen. Kenca itepa di bata manusia nina lama hulikap maka manusia sisada kubahan man bana penampat si man tare-tarena jenari ijadikan di bata diberu ipasu pasuna duana ambah siye sidengkehkan kata di bata ibas Matius bindu 10 siwa ayat 3:6 nina jenari rem piga kalak Parisi jumpai Yesus sebab atena encubai ia nungkun ia man Yesus nina rikutkan undang-undang agama anta bancikin iulihkan kalak daharana bagi atena saja terjawab Yesus lengakin iogendo kata si tersurat ibas pustaka si badia ija ikatakan maka mula-mulana ijadikan sinepasa sekalak dilaki ras sekalak diberu jenari nina sinepasa arkiteken si enda itaringkan si dilaki menandai bapana jenari ersada ia ras deharana janah si dua anggo jadi sada bakalan ibu ya dua tapi sada daging si enggo ipersadakan di bata labanci isirangkan manusia ikutkan kata perbulangan du sebab perbulangan pengulung dahara balias Kristus takal perpulungan tegel ukur du mahangke pekena-kena jabundu pemetik ndu sebo arah darat bagi ngayam kembuk make barang emas ruiskan uis bejile tapi manusia sinibas ate alu pemetikna sila masap-masap mekap ate lemah dingin ukur sabar si maharga ibas pengakap di bata dan si Bella Octaviana berusumbiring jadi daharaku jana akur padan tetap ngalokan kam subuk ibas paksa senang tapi susah subuk ibas paksa sehat tapi sakit subuk ibas paksa meriah ukur bagi pecerate aku berpadan tetap menjaga kabadian bersabunta sah di bata nyerangkan kita alu kematian. Aku si Bella Octaviana berusumbiring muatkam si Juntra Antoni Prainai jadi perbulanganku jana akur padan tetap ngalakan kam subuk ibas paksa senang tapi susah subuk ibas paksa sehat tapi sakit subuk ibas paksa merehokul bagi pecerate akur padan jaga kebadian perjabunta sah di bata nerangkan kita siang ayu di bata arsinal sal iba bundu jana melias atina nengkam ita tap di bata kukam jana malam atindu ibahana amin. Bagai keleng atendo guna jadi ibas kegeluhan du tamakan du cincin endah pelan-pelan tahan kita tengok aja cincin tengok aja cincinnya tengok cincin tahan Korea
sila resi barnari iberikan naman bandu kuasa ras kesahna guna empegegehi pusuh ras pratendo janaglah Kristus ringan ibas pusuhndo arkiteken kamte manbana. Amin.
muda. Setelah pengamat kita lah be. Iya muda, payo. Oh, setelah pisah sama pengulung Biasanya pengulu muda. Oh, Ya, man bandu pengulu. Kujendakam saja gododong mari kami muda. Dungidu saja kam anak beru. Tapi aku kemina kenina pengulu. Saja pas kam dia muda. Mari ke pengulu. Dah kam dua pengulu. Sada pengulu tak apa ke? Era dusun dua, dusun sada kita pengulu, apa kayak muda? Payo. Iya, payo. Ya wah, aku cendekam. Antoni Sinurat, bre gincing, kutana kendit. Iya, hema lo salah heme. Payo, payo. Simopus, layasi Sinurat. Nandana Sutria Emia Berugincing Kutana Kendit. Ngalo-ngalo tamu kok iya. Bapak Nande Eman Pinem Kutana Bahorok. Engkau idandu kali kami. Iya. Nande Bapak Johannes Sinurat Kutana Bahorok. Iya. Seni Nangerana Benambuli Perangin-angin Kutana Pembangunan. Ya. Anak berutua ngakurkan meliala Kutana Kendit. Ya, tapi sini endai pengu aku sentabi. Anak berusi ngerana kenca. Mama udah depari Kutana Kendit. Engkau kalah anak berusi menteri Persadaran Sinulinga Kutana Kendit. Bas singalo ciken niya. Senina kubaka tutup. Martin P.A. Kutana Sukapulung. Guanindu. Ya, si terserah. Bella Octavia berukembaran beberapa Kempu Sinulaki Kutana Kendit. Payungan, iya, Simopus, Bapana, Matius Kembaran, Nandena Maria Beru Perangin-angin, Kutana Kendit Strip Tanjung Merawa. Ngalo-ngalo tamunya. Bapak Nande, Zakaria Sinulaki, Kutana Laukawar. Iya. Nande Bapa Nuri Kembaran Kutana Kendit. Ya. Senina Ngerana Gambal Depari Kutana Kendit. Begini ada kemalam kami. Anak berutua Megang Setepu Kutana Kendit. Apa ikan dua kena aja telu. Anak berusi ngerana jadi ate Kacaribu Namorambe Henda Jelmana. Anak beru menteri Tampe malam tarigan Kutana Kendit Tampi mama. Senina kubaka tutup Megang Kembaran Kutana Bumara. Iya. Pengulu Henry Perangin-angin Kutana Kendit. Edak kacel mana? Ya, kamdugia kam kalibu kami. Kerana gamet. Elingi kandu semerombakan atau guapa. Ya, cepat saya kami benak berundu. Berbagai mekokap kerana gamet isa sabundu. Apa bagai sini? Bujur. Ngerangguti terus mencuruna. Jumlahnya 1.772.000. 200. Oh selip. 2.772.000. Mau sikap. Kau sikap muda? Ya, karena tagi-tagi. Ingat mendem lengkap Rahor Marina. Coba urati permenta. Kita nak beru, bibina coba urati. Engkau suah tolong bagi saja. Sabar, radu ratindo. Baju tulu pasang.
5 juta rupiah. Karena pasu-pasu tukar cincin. Di me kena perhatian karena pasu-pasu taki-taki. Permenta ya, coba orang tindu. Ada pasu-pasu lo perlu cakapkan godong dai. Iya. Terus. Sekan singalo bere-bere nama turangku buat turangku maduitna. Turangku maduitna. Iya. Iya. Iya, si perduakan. Ulum mas. Sena 56.000 tambah dram sada singalo kenca mama simpo. Hilanglah mah, ulum mas mama simpo lah. Iya. Si pertelukan, batang unjukan, sena 84.000 ditambah diraham sana, singalo kenca orang tua si terserah. Ya, si perpatkan, unjukkan, sana 56.000, 560.000, singalo kenca orang tua si terserah. Iya mudah, anda perlimakan. Ya, hendak me perlimakan rekaman redalan, kari pinggan cading, bre-bre, senam 420.000, tambah dram sada, singalo kenca turang nande si terserah. Perninin, sena 210.000, tambah dram sada, singalo kenca mama bapak si terserah. Perkempun, duitna 210.000, singalo kenca mama nande si terserah. Si perwalohkan cikan sena 210, singalo kenca kalibu bolang. Iya si perlimakan 14 buka-buka sena 42.000, singalo kenca orang tua si terserah. Pinggan tadi. Sesetan saja kita. Perbibin sena 84.000, singalo kenca sinina nande si terserah. Langsung pinggan tadi, langsung aja kampuja. Enggak, pinggan tadi ini menturangku. Ikur sabe sena 42.000, singalo kenca man senina ngerana gamat arah si terserah. Bapak nande sena 42.000, singalo kenca bapak nande si gamat si terserah. Percudungan sena 56.000, singalo kenca senina nande si terserah. Pengangkat tudung sena 56.000, singalo kenca senina bapak si terserah. Anak berutua per-15kan sena 84.000, singalo kenca si tersurat baskaman. Per-16kan perseninan duitna 112.000, singalo kenca anak berutua ras anak berusi terem. Per-10 pitukan entah pe-17 si rebakulau sena 112.000, singalo kenca curang bapak nande si terserah. Ikur sabe 18 ikur ikan sena 56.000, singalo kenca anak bro menteri. Si per-10 siwakan senina kubaka tutup sena 42.000, singalo kenca
ibas kamet uang saksi tapi surat perjabun sena 50.000. Iya, penguang saksi pengulu duitnya 100.000 sehingga lo kenca pengulu kedua belah pihak. Gambir ingat-ingat 20 sada senam 42.000 sehingga lo kenca anak beru cukup apa si terserah. Ya mudah karena uang saksi elit bagi suratna je bagi kamu galari sebagai kokap dia dari Kalimantan Madu. Iya karena uang surat. Apa ke? Apa ke Henry? Iya iya kermindo sawa. Oi.